ebe America kra bi ni Mia Madam Funana Dormaahene ebe kan nsem bi efa Sampa ensase ho se ne yede bia men kan oni amamre oni mabakosem a o kan nsem a ene nyinaso se eyi Nana Dormaahene epeso ohunu de ne Sampa asase a enko otwe ben ye ene obisa ye ana okọ archive mo ekohunu rulings a aba ko betimi akan bibi no wohunu ansa na wa make sa comment na wo make ye no mesre no ye nim nwonbefo nwonmesoma nwonme na ye nim wom omo a ye nim wom a ye ni wom wo nhye a ruling dasu a in the ruling no ewo ho ye ne kotifo na ye nwonmefo adom ene omo a wo bebi tena ya ene ono betimi abeka se na Sampa ye ne dia ye mesre Nana Dormaahene se ohwe na ye formi te se assembly samre no a ye asanteman British oni broni ekon ya broni edi asanteman so emra asanteman di kan di broni so di ne so a ekon ye konka broni ansa na broni be konka asanteman a ogu asanteman no ebeduru mre bi ema ye formi sa grouping no that grouping na broni formi ye no o formi se mumun kan te se assembly form owie ye no ene obe restore the Asante configuration o san be restore biom or restore ye no ye otumfo den o ye Asante hene o mane to me into the restoration of Asante configuration. I think Dormaahene has to go and read about it and see what powers were given to the Asante hene and what authorities are the territorial authority ni de keka ho baby a wo frɛ no bunu ene da yi me pɛ sɛ o kɔ na o kan na hwɛ sɛ saa mere na ye frɛ ne sɛn saa nkrata ya me ka sɛ nwonmehene e de ye call court ye call court that was 1953 cry no na saa mere ne kura na nwonme na ye frɛ mo sɛ suma nwonme Bemwa kwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. So we your first time and your bomoni subscribe. Me a notification this will send you anytime bia ye di video bet muno one song sabe kan when ye bia share ushevia comment fa ho kire wa dwen fa video no ho busia like video no na share e mo bia so nya bi hwe me da si bebre Abusia Nana Sampa Sampa Manhene ebusiafo wakasa Sampa Manhene ebusia me so waye den wakasa ono de o se onfa patapa enya patapa ana ode be den ode be tena Sampa akonya ne so na ebomu no emra kwa so ana ono de o ye den wo fa ede aye ni bibia ebusiafo mu be kai a court ehye Dormaahene wo ma 21 days say Onfa Sampa Manhene Nana Sampa the second the documents gazetting documents enko National House of Chiefs ebusia Dormaahene etna so ebusia for 21 days no eso ya chese ade chiye ana ehu say Dormaahene wakofali stay of execution all part say 21 days na court no ehye no court no nye den entwentwen so na owon sembi eyeden eka Dientia ontumi mfa Sampa Manhene the gazetting documents enye den enko National House of Chiefs no opeso back court no obeden obechirichiri ebusuafo enam say date no so ye den epa ho ansa na Dormaahene ekofale for stay of execution no na chese wo ya atomra kakra senka obeye stay of execution and also ye no within the 21 days na ye den ye demand no but say date no epa ho ansa na Oko akofale sa case no eti abusua Nana Sampa the second Sampa Manhene wa file for contempt against Dormaahene court atena so no mu court no bibi kosi wo honum judge na otena case ni so say empowering because Doma akunya no oben hu chese wo ben hu ankasa eti ebeya omompe judge fufuro no metena case ni so because otena so no the judgment ba one hwe ya na akoye bias binti enya de obetumi ayden obetumi atena so Sampa Manhene Nana Sampa the second the personal assistant Abu Mahama busia odi munchire munyina eba timodi amumi enko ni enko tie no mechiamo sani ye mama so tie emre bi atwemu ne se enne na court wa hye se ye bepie mu ewo the high court ewo Kumasi na watena
contempt case a Nana Sampa Jafla efali against Nana Ajumaibadu a woye Dormaahene a wosan the president of the Bono House of Chiefs any the registrar a woye Amakonedu nti nyame ya adom ema yekopie mu wo court ene anopai yekoye no Amakonedu ene ne lawyers ebaye Nana Sampa Jafla lawyers nso ebepie mu wo ho na ne wamma ene eye Nana Dormaahene send ye mama so tie no emra na ye kwa kwa serve no ni Macho men a omo ne nchen e prevent the bailiff e threaten the bailiff nti bailiff no antimi an serve no ti ekopie mu wo Kumasi High Court na no pay a ya kan nyina e wo ho no judge no e ma yeti ase se eye asem na ye di aba no e fa eye Dormaahene a wo ye the president of the Bono Regional House of Chiefs na ono judge nso no relate to the Doma stool paternally or say ne janom any Doma akonwa into relate to the church enam efa ni papa no ebusua mu ne senti no sa relation na owo ne ntino emma ni teme ma ne ntena asem no so endi mra emma kwan sa asem ebepie ewo court na judge na wo tena so no ewo some genuine concern reason bia office otena asem no so a ensem fata otimi rezi atwe ne ho afri asem ne ho enti ne America nyina ne say judge no ene erikusu ne ho afri asem ne ho enti se ya no nyame ya adom a registrar no be notify the chief justice ema wanam ne tumi ene ne powers so na odi asem no e de ama judge foforo na judge foforo atena so ti nyame ya adom se ye de ma judge foforo na mre a judge ne betena so ene court kro no ye be ma maso ati enti ye da mase Nana Sampa Jafla oni obiara no ene ntokwa de Nana Sampa Jafla ehwe nyina ne se ne mmra ne sie no eno ene ye de beye adwuma Nana Sampa Jafla ehwe se ne ye beye a mmra no beye adwuma na sebi to train bi ebedi yenso kura na ontime mfa ne ntutrasem no enye bibia because ne mmra ne sie no ene obehwe so edi aye eno ena Nana Sampa Jafla eye enti Nana Sampa Jafla ene obi biara ne ntokwa Nana Sampa Jafla ene obi ani asembia ne wo hwehwe nyina ne se sen ena mmra ne sie dian ena mmra ne sie obuo be ne se etimi di mamra eno ene wo hwe se mmra no beye na dwuma na obia eho atono ntimedamase nyame ya adumo a eye the substantive issue no a eye the state of execution a eye Farouk Ahmed Samodua efali ye ene Dormaahene ni Nana Dormaahene fali ye no saa mienu ni nyina nyame ya adumo 7th of February April ya ewe ye nimu yi ena nyame ya adoma ye be court eno nso ye kɔ ne ye besi bia na ye be mama so ate e be America kra bi ni mia madamfo Nana Dormaahene e be kan nsɛm bi e fa Sampa ensase ho se ne ye de bia me kan oni amamra oni mabakɔsɛm a o kan nsɛm a ene nyina so se eyi Nana Dormaahene e pɛso hu no ne de ne Sampa asase a enko otwe ben ye ena obisa ye ana okọ archive mo eko hunu rulings a aba ko betimi akan bibi no wo hunu ansa na wa make sa comment na wo make ye no mesre no ye nim nwonbefo nwonbesoma nwonbe na ye nim wo omo a ye nim wo mo a ye ni wo mo wo nhye a ruling dasu a in the ruling no ewo ho ye ne kotifo na ye nwonbefo adom ena omo a wo bebi tena ya ene ono betimi abeka se na Sampa ye ne dia ye mesre Nana Dormaahene se ohwe na ye formi te se assembly samre no a ye asanteman British oni broni ekon ya broni edi asanteman so emra asanteman di kan di broni so di ne so a ekon ye konka broni ansana broni be konka asanteman a ogu asanteman no ebeduru mre bi ema ye formi sa grouping no that grouping na broni formi ye no o formi se mumun kan te se assembly form owie ye no ene obe restore the Asante configuration o san be restore biom or restore ye no ye otumfo den o ya Asante hene o mane to me into the restoration of Asante configuration. I think Dormaahene has to go and read about it and see what powers were given to the Asante hene and what authorities are the territorial authority ni keka ho baby a wo frɛ no bunu ene day me pese o kɔ na o kan na hwɛ sɛ saa mmerɛ na ye frɛ ne sɛn saa nkrata ya me ka sɛ Dormaahene e de ye call court ye call court that was 1953 cry no na saa mmerɛ ne kura na nwonme na ye frɛ mo sɛ suma nwonme
ye di kan court Sampa nkonwa sem ho Sampa nsase sem ho around 1923 abroni ne tena so samre ne nyina no na Dormaahene sabi mesrew kopesa judgment na kan na emmeka se Sampa ehye somasi Sampa entime ehye somasi da soma oni asase na sa obi asase so no woti sa asase no kuti asase ye free Sampa ekwa ye ne de bibi ene ye bohye. It is in a judgment, well documented judgment aba entemesre emmebuno amuwo Sampa monkama komantom ye mo amu frefreme se na Dormaahene ka sei wakase soma Sampa sei ne sei no mesre mo a munyai ye wo documented evidence ho enunti na emera na yewra otikoko so pegya Sampa konwa ebo ne manhene asomahene esori koye petition that time PNDC government no PNDC etre bre wom say their assessments are frivolous. Nyina so sebi nyansa bi anim ena omubogu ye ena yewra pegya Sampa akonwa te mesremu a enya gidigidi ne yedi ade Sampa eni bunu eni ntokwa yebesremu mo manipa ba ko mienu bi emfa omu pesemenkume nyanti enkriti unimaginable and perceived ntokwa bi mesremu Sampa na Sangba Jafla eni na trankonwa omuni obi biara eni ntokwa bebi a Sampa se eni yepese ye keep no ho ye sorry etu ye nananom ewa Asanteman ye tori etu wo mo ho enti enye ye eni yebeka se ye nimnyansa sin ye nananom enti ye ba betwi ye ho afri Asanteman mesre sanetie Sampa eya Asanteman de titititi nana kofiso na ofri mu a nana Sangba Jafla edi na de yi eye nana kofiso no obeswai ekire otikoko so eno owo yenso no koye na mamre anse na yesie no enti mesre emma obi ntena ho encreate artificial adibi enkase Sampa eye bunu yeni yibia ye friend bunu mesre mu a it was a geographically created for administrative purposes menyamre na me di wafa emra the Asante kingdoms of form what happened after the war Sagrati war na ye kunye after enuno die ne siye in 1935 die ne siye restoration no die ben ene de ba ye ka say we are restoring something. It's an English word to restore. What do you restore? Adia e wo hodada ene ye restore nti ye ka say ya restore bibia, which means that the former powers na na e wo no sa powers no nyina asen ba nti mesremu mripamo no meba ne atmasi ne ya bisa ye hunu ne ya fankrata e de atutu ho ne ya hwe enye enne obi ba be kase mi ba be ko I expand my territory. The fight to expand territory was done some years ago, 100 and 200 years ago, and that is how that great nation called Asanteman was formed. That nation now ye chichire ya ye friend Asanteman no eno ena Sampa wo mu ye sorry to ye nananom a no omu wo mu sam mere ne nyina na ye nanam wo mu no omu wo mu up to now, and that is what I keep on saying. After this world, if there exists any other world, we will still be members of Asanteman, and that is the fact. Timedamasi emo obi medada will say obi ene pese ye babuno ena nana Sangba Jafla si de bi menti ase me kwa Asante de bi nana Sangba Jafla ani ya ye wo hot has generation nyina esori etu say Sampa konwa ewo Asanteman mu enti mesro obi biara, don't let somebody mislead you. Read send ye de bia me kano the Asantes no fortunately those they made the history against were capable of writing, and the Asante history is one of the well-researched one because omuni omu prayer omudi form sa omaya ye friend Asanteman omuni omu kun ye no eye nkrofo a na sebi omunim atwerɛtwerɛ enti ama Asante abakosem no eye well documented baby obefa bia no you can read and see it. Timedamasi nyame ya adom na Chief Justice enam ne power su no the assembly a contempt hearing no e de ma judge fofra judge court kra na o de be ma mera court na betena no ye be ma maswati nyame ya adom nso a on the 7th ye be kwa kotena that stay of executions na omo faali ye no ye betena na nyina so ye besere mo ma ye nkoso na ye ntena sondwie mu ne ye mmokro na sondwie ho ban ohunu bibi aka bibi ohunu so bi ya de bia emfa sondwie ene ye ma na waka police for no omuye namfo for na catch the security agencies are there to maintain peace and order. Don't allow few selfish people to destroy the peace that we've built so far. Moma yen koswane yen son okremo na yem nanti enkwanimo na Sangba Jafla ene na trankonya de omu ama Sampa traditional area akonkan. They will partner whoever is
is needed. Obi biara we are available, obi biara we are competent, obi biara award the powers to help to develop the traditional area. Nana Samba Jafla and then a tranquil be partner wom. Send ye be ya Sampa traditional area a be fan into my pafra. Yadamasi. Me pamon sono, me no mo besan a shabium. Yamin come home, no one bomb hobine. Yamin come home, na on bomb hobine. Amen. Wa obusia enye Abu Mahama Sampa Manhene na Sampa Jafra the second the personal assistant and obusia for moten en kanu ne nsema odi agubo e den ana wo kafa ho ko comment section honum ne kire wo adwen e fa ne nsem no ho hanum eye skeleton man TV me see a top for more je di bebre won ti we your first time any bomodin subscribe me notification so click on send your video bia ye give to mu no one son sabe kan wonye bia sure me da si bebre